Kada kažem Jordan, verovatno pomislite na Petru, pustinje, Kamile i eventualno na neku od susednih država sa Bliskog istoka. Međutim, da li bi vam ikada na pamet palo ovo plavetnilo koje se nalazi u Akabi, gradu u najjužnijem delu Jordana? More, jahte, talasi i luksuzni hoteli. Nećete zažaliti ukoliko odlučite da odmor provedete u ovom mestu. Naravno, ne tokom leta jer su vrućine ogromne. A zanimljiva je priča kako je Jordan došao do ovog izlaza na Crveno more. Kažu da ga je dobio od Saudijske Arabije, za uzvrat dajući joj deo svoje pustinje. Nažalost, baš taj deo koji je Jordan poklonio Saudijskoj Arabiji bio je bogat kasnije otkrivenom naftom i od tog momenta Jordan je postao bogatiji za deo mora, ali i siromašniji za čitavo bogatstvo, za kojim i dan danas žale. Ovu informaciju dobila sam od lokalaca i nisam uspela da je potvrdim nigde na internetu. Ali ukoliko vi znate nešto o ovome, slobodno ostavite komentar da zajedno dublje istražimo ovu legendu.